Kahliang persya haying do barthawain khasil satmo district council kaladawa badai bandan no kaching toket halo kaching keno don kti kino ilam snong ki bor pnia ima bat trai jaka ha kaching wante ka sarkar ya ka transit kam ha khana para ribhoi district habawan ra ya kamat yatai ha kasiba ar ka dobar mangtengka ka haying do barthawain ka KACDC ha kasinikong MDC ka congress na mahoti ba Charles Marnga uloong ba ka jingte ya ka transit kam kabadang ya cha chakmat bat kumba ndrupho nak sispa ka jingtre kam kaladem uba Charles lakono ru ba UCM karai marwan udon kti ha kania kam namar umla ban persya ya kejungwan kurup ka caka ka asam bar ula dawaru badai ban kem UCM karai marwan mardor da ka bakrsian ya kamat yatai uba bindu emlonong MDC besusi bad uba Roni V Lingdo MDC kameliam kilaong ba ka jingtoket kadai bandan bat bansyam mano basyam ya ka jingklia ban ya ka no objection certificate ya ka jela asam bantai ya ka tinskam lada UCM karai marwan udon kti dai ban suspend mardor ban pengat kendon anyu ban ngakwa bangin ya shairu hangne ke house ke yeng ke badon buram ke jongi mano badai try ni ke jaka ngasungsi bagi jaka gi babun haraj marwet lali lamlut iki sasam bad UCM jo haraj marwet ula lekat paman uni UCM jo haraj marwet ula dili lamlut iki jaka jongi kepada ke hak ke jongi ngaso bonong ni dengan hakim hukum kini ki jai bereu balangin haban pensisa bang kot ki selagi jongi balangin lap ni dengan hakim kini ki jai bereu kum ke council kadi banwan bat pensisa bat sakawai nang ta pade kala judan na em ke meeting jongi ke council bat ke deputy commissioner ki jongi nama babunsin ke district administration bat mangi ke council ni tungku barbar habi kendo EDC man kene kalau ongi nang ni syakmat keno ke issue ke baidai baki border pidai ban pentip lam yangi ki MDC wala dalek se pimla ban pentip se council kila kidon ki lokal MDC tu teneng ni ke jingkren jonga ngasutu bakambiang bang keren ni bagadi ke kamram jong ke council ban ye keren ni ki deputy commissioner ki ke district administration namar bangan yuthu ye pi ki jing border bunsin ki kelas banga namar ba ke district administration kam jo pentip lam yang ni lada kilaj seki border area ngasgo bagani ke kam ke balak kerki palat bakum ke council ni dai ban sim yang ke jingkit kli bani kendo ye ke deputy commissioner ke jongi ban ni dai ban ai gawe da gawe ke sur bagata galong haba khamtam haba kilaj so border gidai ban pentip lam ye ke council kejingnya kelas ni tu ipi ha blok 2 bat nga bat ke district administration ke jurba balai namar bagani ke strategi ke polisi jonga ke per bat ke district administration balai ke wanja kum ni kini ki jenglong ki balong kum ni ke balong benta ikan wara ke jengma ya ke hak ke jongi ha disputed ngas hodai ban ong ba ni hab ban leksian ngai lade ngam jurak media syu disputed ha blok tu hinrai menta ke jaka ke badon hangtai wasnai ke transit kam daga government of Assam ngan ong ha ke sni la rapi menjur lang baro ya kum ki dekat juga council ngin ra daga boldesar ban penpra namar ke hak ke jongi larang nginot kata ngindai ki dekat jong ke yin ke badon buro ngihapan rah daga bol dasar banai penpra narang ngimnot kata kamu ni peni ba mangiru ni menjur ba kene gede jaka asam mar siliang kene surok national highway la syai kedar ba de put usam juga asam bat kani ke jaka ba snai ke transit kam gede ke jaka ke jongi ngala perkhat marwe yang beden kam bol dasar ladang aduk makanaru ngan penyok bol dasar bandai ban perai kini ke transit kam lada pi menjur karena teliti cases la register persya ka government of Assam dausi marwat karena teliti cases baga himam lim ka agensi ka government of Assam halo ka dengan kuput upur sam jongka himam lim ladai ka very high time Mr. Deputy Chairman sir baga district council shwa bakan
intervene. Tadi let's say ngapain sport intervention, lari ban Aisyah ke intervention use marwat. Wafalnya ambil petition, banang bekani ke apa ke himam, hakarat marwat himam lim, kakum kadulir, jong himam lim jong karat marwat. Namanya ila dani long softan, natrai kamlong. Tadi ke pelor, bakarat marwat, kadiban nyak sakmat, daga petition ke besar. Nakalang jong ingin salong mamla, bani tersan lang, ya kijing sisya kat kum. Di dokumen sekat kumki record ke bagitan. Baca ngangi skam, pada kalian nggak setiap komiti, kalau ikat bala, bakai interben hak adli ki benta. Kawai kata kaji ilam hak kaji day bakendo siap sakinong asam. Lah banlong, bakbar kolong, kai ke inisiatif jong karai marwet. Hato karai marwet kelarum ya ke dorbar jong karai marwet, banik parsha hak te po jaga senaya kan kata transitkam. Nggak kami izin tu. Bat kumbalong dau mobar la kadai gisti komiti ro hadin katuk aneki step taken action bang inglasiem tingila ya kaban presiden kat bala ban company step yang ne kam kenang baganum kata namang aslu tu ba kahima bat ka right kadam ya ka right Katkum kateri dari sekejongki right from the British time. Nyemtip dona Assam ya apo Nagaland. Tangba kadaikan territories jongka himam milim hapo upur usam jongka right marwet. Barka Assam. Barka Meghalaya ka feel ban protect kita kerja karo. Ngasuwar kerekam jongka himam milim badang kadai ka territories sekejongki. Kemna ban le claim ka jintip jongka right marwet. Ngaso ba kani ka kam kalong very serious mdei tang yau sim juga right mawet kan thoklu yau agri sim juga himam lim namar ba kajing khan juga district council kasong kajing khan juga senang kajing khan juga right kajing khan juga hima kasong kajing terilang RR hendak iu kumba menta haga bekut ya bunkam tang hiki bom mentoy baraka bekut nginang longsok budung hagi babun ki bentah ngidang mod penwanra kalanbil paniada ya ka khandau syap jadi hang ni lapau syakda ba us imrai uwaina ki local authorities kamot ula khabrep ki khmat ula plate ki skor ula khan ki skor uple tan kapla te uklam khang uple lapau syakda bagi khabra ki khmat u khabrep ki skor u set te uple tan sentur kapla khai tengah so banai jumut ya ka isi bayakane deban le no hapo shitayo ban conduct inquiry mano balayan usi mano la ai lada dei bo us imrwet udon menta na try ka don ko provision ka land transferat pan simaksyan ni upri lada ki klik nong sensyar kilong kinong de ya kar khandau ka syap jongi te mano sopan panedai tengah snow na isir kai ba bantip ba une us klik nong sensyar udai ban uwei u brio u bande ke jai ban brio bande do ya khandau ka syap kumno kat kene ke jingtai ula ban sabjar kumut kadon ka air ke ai keblah penlong yu ban sabjar kebong yu un khabrep khmat bu set ikskor te yuni ubrio mdai syo ban le tamunta katkum ka an hapendan kam bangang kerpat yu cm ngatrai marsenap inquiry budon keti ya uni ubrio ab suspect pada suspend dai ban penihat wasada deki criminal proceedings ban syem baula set kelai ke jak benri nomor kani kedai syai kedar ke right marwet kambe ke disputed area syai kedar kadai hapo upur usam jong keri kebri new trap so yu new brio de banai nuksa balada dang dam chu kum kini ki beriu set kala set syukur ke jak benri bekini ok jing sereng ke bakla nya syong ni banya tai ke banya da ke jak benri
le na ke jinga tai jongi lada kum kini ki khle nong sanchar ki bala penkup bore ki shet kala ki shet syukur ke jai ban reu tengah trai uni ubreu ladai ban shimkhia da ki isi na trai hapo shitayo ne khasan singi beslame de ban pendat ki inquiry bat ladat lap bau ne udon bantah kane kamat iu ne ubreu hapai da ka nuksa ka ba ka ba kiwiru kinum nocho na sultan itam de kumalai jumut ki member lada don kam bangi brokhai all party meeting bangi ne lek bani kendo yo chimne star ne yeno ki bor bani keren gene ban pensange ni na bele ni don hang ne hoy lala ki jong ki seng hima re nam ta gajai ban reu milong kowe kawan soka jai ban reu hakmat kowe kawan hadir lada ngimna beneda gajai ban reu dan chung mut mustadab ti cuman sa mengini long kinong mikmat sekenang king berba ada sokhia kembang member nama hoti ada sokhia banyak slow bakum kene kerja bila balik tahu mengi ke transit ka mang dia po asam na try la shate lot barakai hang ne penkenyan ka bomon le ka bomon nomor kini ki kle nong sanchar shu thong ne ki dak tangka kila sha delo dia kalawai ke pateng lele dengan so tang ini mesti chairman sa kerpa de ki si panchim kya kene ka kam kene ke de menlong hakmat do ka kam marsin court session na try demandon ke inquiry banwat lada uni u sim jo karat marwet bat kiwi bedan mentang ni jo hima meliam ro de banchim nakaliang executive member badi pe ya katana ka ilaka ba jambor war ula pentip ba katana kala khot hajer pat panjing pensai no acting CM ka hima meliam CM ka rai marwet patrang ba snong khana para hau braino pra jong snam pladap halor kani benta Master Deputy Chairman Sir Kumban nakaliang jong imobal baki member kila keren ya gani kakam dakajing snokia hadu kata nga nut banong Master Deputy Chairman Sir bakat nutam nilai nakaliang jong ka isi kabadai ban sim syakmat ya ke jingkit kli hagabidai bat ke jurisdiction jong ke council ngong deputy semansar bangis ngokia hadu kata-kata ya kene kekam kalaupun kendit threat ya ke executive committee hakapor kaba ngin sempoi berkat daga baburam bat sngo buram ya local MDC ubadai WM jungi iba Victor ni haga arputrik jung benai Oktober habangidan ya kejingelang jung ke executive committee ilawanra ya ke agenda note haga bedai bat kene kekam bat haga agenda ka mai lawanra ide buru yakini ki kenten banagaleng jong ka isi kadai ban ai ya ka strong warning to this aim of right marwat and the headman of Khanapara for not taking step on this issue. Master Deputy Chairman Sir, kanika jingtai ya kanika transit kam hapo Khanapara kalajia kalasdang nadu ubraimat jonggesnam Arhajar khat khandai Master Deputy Chairman Sir the executive committee dakajing sngokhia ya kene kekam kala sim ya karai baya kene kekam on benchet haga ilaka administration hangakum wiya menchat ba ngan intervene ngan take step haga bedai banlap ye kijing sisa haga bedai bat kami ka encroachment
balawante ya kene ke transit kam hapo uput usam jong ke HDC ke bahapa ke senong kana para ke mulaong right marwat badus melem hadim ba ka isi keladap banrai Masta Deputy Chamansar Nagaliang Jong Kailaka Administration Lingba Jonga Yam Sisa Ngim Semla Song Klikti Yakane Kakam Namar Kati Kakam Kabakia Kakam Kayap Kaim Jungi Kum Kajait Benriu Kumba Lapan Pau Hakane Kapor Niki member Badan Buram Bangidon Hangni Kalong Bangin Yada ya ke jait penriu bangin penskam ya ke riti ke dustur ya ke kendau ke siap bad ya uput usam jongi kum ke jait penriu Masta Deputy Chamansar step ke baningkong ke banagaliang jong ke isi ngilasyum nagaliang jonga kum wia mencat jong ke ilaka administration rengkat wia mencat jong ke trade wia mencat jong ke arts and culture nilalik dalam ke jong kemat ban jurip ya kini ke jaka ban lap ya kata kejing sisa kumba lawanra dan member Badan Buram Hakmat jong ke isi Masta Deputy Chamansar haka kendai terik jong benai November nilahiar syakatei ke jaka ban jurip ngila khot yurang ba senong jong ka khana para ubadai wei ni kilendo jong ka right marwat ru ha ka ju ka por Masta Deputy Chamansar den bang ngila kendu ngila toket ha ka bidai bat kani ka jingjia makwa ban pentep ru sya kani ka ying ka Badan Buram ba omdai tang ha ka tai ka jaka batai ya ke transit kam ngidang war ya ki jingsi sya berhaj tak ada menta kabangi ngitip katkum naga clarification ka complain ka balawan nagaliang jong ka hima melem kadai try jaka jong ka jaka udai u Nathaniel Uday Uba Nathaniel thank you kaba ya kani ke pata ga juku ladap ya kaban penskam nadu uar hajar senam arajar khat priyo ni la simru ya kawai karai ban ya nakabenta ka himamlem bagadai ban thauno ya ka border committee immediately but bakan identify no ya uput usam jong ka himamlem but ya kisnong ki thau ki badan hakhaput baro silengter ka himamlem ha ka bedai bat uput ka jela